albabu sadisi dambugal jeega ɓangal no yewten attaflisi fi perdugol jawdi mum wal hijri e heedegol bi mana pottinegol e jawdi mum ndi yo Allah dandu en ɗum. an abi bakri ƴettama ababacre ibn abdourahmani an abi hurayra ko ƴetta aba hurayrata radiallahu taala anhu qala o maki sami'na rasulullah min nanine laaɗo allah sallah sallam yaqulu ɓe maka man adraka malahu kala on mo hewtiti jawdi muɗum ndin man adraka malahu kala hewtitiɗo jawdi mum ndin awalegoy kala tawɗo jawdi mum awalegoy kala yiituɗo jawdi mum ndin mbi ayni kayri tigui inda rajul in nokku ka gorko ka daflasa tawɗo perdi fa huwa haray ko kanko neɗɗo on a haɓɓobi ɓuuri handude ɗum ɗon min gayrihi di tana makko hedditiɓe ñawlaɓe ɓe muttafaqun alayhi ɗi mana en fo eɗen ñawli goɗɗo on noon mo ñawluɗen o perɗi aɗodiren ka dinguira makko maka botiki makko musidɓe julɓe maka galle makko kala haɗano faala hettude kum munkum yahen toon noon toon min mbiya kun téléphone hunɗami andita kun mi anda ko kun tigi 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 mi ñawlimo on fof kadi hara ɗon andi way kun ɗo ko min ñawlimo kun haray kun ɗon haray ko min Abdoullahi kala ɓuuri handude makkum haray kun ɗon ko min tigi hettata kun ɓay kun anditama haray wata wiide kun yeeye kun sendite hakkude men enen ñawlaɓe ɓen so tawi noon en tawi toon hunde nde tawata e andaka ko hombo e meɗen jonni haray nden ɗon ñawlaɓe ɓen fof no fota e mayre bi manaray ko nde yeeyende sende hakkude maɓɓe par pourcentage mbuɗi ñawlaɗi o andi dina kan hunde ala ko acci musidɓe julɓe no en tolki Allah yo Allah dande en jawle yimɓe perdude e junngo men yo Allah dande en jawle men perdude e junngo goɗɗo kadi yo Allah dande en jawle men enen kadi perdude e junngo men enen tigi warawawi no filli hadis Abu Dawud Malik min riwayati Abi Bakr imorde riwaya Abu Bakr ibn Abdurrahman mursalan waɗaɗo mursal bi lafsin e konngol hinon no ngol ardi noon e on hadise toon nelaɗo maki ayyuma rajulin kala gorko ba yeeyuɗo mata an marchandise mum kono ko ñawlingol ko fanda fa place a perdi Allah de on yibta'ahu soduɗo on ɗum bi mana on ñawliɗo ɗum walam yukbid hara tamali hendaki Allah de on ba'ahu yeeyɗo min samani immorde coggu mum bi mana hara yeeyɗo mon hettali mbuɗɗin ko ɗum woni ñamade lego shay'an goɗɗum ton humpita o perdi jama on gitti yeehi darugol settay ko mum kon fa wajada on noon jonnunoɗo on marchandise mo hettal mbuɗɗin kanko tigi o tawoya mata'ahu matériel hum makko kum marchandise um makko kum mbi ayni kankum tigi tigi wona nando makkum fawware kon ɗo haɓɓude ɓuuri handude e makkum wa in matal mushtari haysi soduɗo on maayi ɓe mana haysi ñawliɗo on maayi fa sahibul mata toujours e aray ko joom miran hun kun uswatul ghurama fa sahibul mata joom miran hun kun e uswatul ghurama haray ko ɓe dental ko ɗum woni e dendanangal e ñawliɓe ɓen ɓe mana ko ɓe addi ka hadise ɗo ko sendidirgol perduɗo e mayɗo woko so tawi woni ñawliɗo on perdu jama ñawlaɓe ɓen gitti yeehi e nder ɓen ñawlaɓe goɗɗo yii matériel humum kun anditi kun way ɗum ɗo ko kanko jeeyi wo haray ko kanko ɓuuri handude mum wono wa in matal mushtari si tawi no ñawliɗo o maayi tawi o maayude mana wona perdi wo haray ɗon fa sahibul mata haray joomiraɓe miranji ɗin toon fof bi mana joomiraɓe ñamale alegoye ñawlaɓe ɓen fof haray uswatun ko ɓe dental fota e ngal ter al ghurama e ñamale ɗe ɓe ñawli ɗen bi mana wo ɗon ko mayde si ɓe yeehi ton hay goɗɗo a waligoy anditi kumpi hun ɗo ko kanko tigi ñawluno kun ɗo oya e gurdam wo haray sellata ka o ƴetta kun wo haray hande kadi kun ɗon hino fota hakkude makko e dendanangal ñawlinoɓe ɓe inni en haray ko ngol laawol ɗo woni ko yaari imamu ahmad e imamu malik kono noon imamu shafi'i kanko inni no jeyɗo pihun kun on si o ari o anditi kongo kanko ɓuuri handude e makkum foti ñawlanoɗo on ñawlinoɗo on ko perduɗo foti ko mayɗo imamu shafi'i kanko wiwo ko ñawre wotere ahmad e maliki kamɓe ɓe inni si tawi woni on tigi perdu on ñawluɗo on ari i kum munkun o anditi haray kanko ɓuuri handude mo wo amma so tawi woni ko mayde wo haray kanko heɗitiɓe ɓe fota warawa no filli hadis Abu Dawud ibn Majah mi riwayati Umar bun Khuldata qala wi atayna men ari Aba Hurairata ka Aba Hurairata radiyallahu ta'ala anhu fi sahibil lana fi ɗimmojo amen qad aflasa tawi o perdi
fa qala kanko Aba Hurayra wi la ɗodiyanna fikum mi ñaaway hakkunde mon joni joni bi qada rasulillah ñaawore ko nelaɗo Allah ñaawi man aflasa on perduɗo o matama maayi fa wajada rajulan e nder ñaawore ko ñaata kon tun gorko go tawi mataahu mirahum makko kum aalegoye matériel makko kum mbi ayni kankon tigi o inni kanko Aba Hurayra fa wajada rajulun ko ɗum gorko go tawi mataahu mirahum makko kum mbi ayni kankon tigi fa o haɓɓo bi kanko ɓuri handude e makkum wa sahhahu sellini hadis on al-Hakim wa da'afahu ino loyinimo Abu Dawuda wa da'afahu aidan hada ziyada fi dhikri al-maut wa an Amri buni Sharidi an abi ko ƴetta ɓe makko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi yuhillu irduhu wa uqubatahu nettinagol marɗo nettinagol galo layyu nettinagol alwajidi marɗo yoɓugol ñamande makko nden himo marile kaw itta o yoɓa joɗo nettino ɗon ne laaɗo maki saabu ɗum yuhillu hino dagina irdahu teddungal makko ngal wa uqubatahu e lettugol mo bimanaray ɗum ɗon no yoni saabu no yoni preuve no yoni dalil ko tenkitire o yawe o désiance o wirte o lette ɓaahimo mari ka o itta o yoɓa o jooɗike ɗum o nettinike o paaɗinike o selki yoɓugol ko andi ngol en mo ñawlike no mari ko yoɓira o nayo jooɗo dow e mum ko yo yoɓu rawahu Abu Dawud an-Nasa'i wa allagahu no wengi hadith al-Bukhari wa sahih Ibn Hibban wa Nabi Sayyidin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala o wi usibu rajulun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gorko go heɓuno alegoy heɓino perdino legoy e jamanu ne laaɗo fi thimarin e nder dimɗe ibta'a haɗe o soodi o heɓi e majje alegoy ɗe perdirimo fa kasara daynuhu ñamalle makko ɗen ɗuuɗi moƴƴa noon fa flasa o perdi wono ko goɗɗo yeyata joni soodoya ɗo goro misal ma pompiteure ma basalle ɗe andi ko ɗi piiji ko yaway ɗi sumude yaway ɗi ñolde heña fof mu noon bona e hoore makko ñamale ɗen ɗuuɗa fa qala rasulullah sallam ɓaɗum waɗi nelaɗo maki tasaddaɓu alay okkore o wallitemo o heɓa no yoɓira ñamale makko ɗen fa tasaddaqa nas yimɓe ɓen itti sadaka alayhi makko okkori mo o yoɓiti ñamale makko ɗen kono toujours walam yablughu dhalika yimɓe ɓen ko okkori makko wawali timminde wafa daynihi yoɓir ɗum ñamale makko ɗen fof fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo makane on sali ghuramaihi ñawliɓe moɓen ñawluɓe moɓen nelaɗo make hudu ma wajattum yahe ƴetton kala ko tawɗon ton walaysa lakum illa dhalika o mara fusno sona ɗo rawaha Muslim o andi ngol en ɗum ɗo ko rôle imam e quartier e saare ɗum ɗo ko rôle président de la république en tant que ko julɗo si goɗɗo ñawlike ñamale makko ɗen perdi tawi alaka o itta o yoɓa haray ko yamirgol jama on yo jama on okkormo o heɓa ko o yoɓitira ñamane makko nde si tawi woni jama o okkorimo o yoɓiti ha no heddi ñamale ɗe yoɓaka ma ɗum misal jama on jaɓalimo okkorde sifa ko weeti fewdiɗo hande ko ɓe wuddiri haray ɗon imamu on toujours ma ɗum lanɗon ma dama ko julɗo haray ko yo daro on odda ñawliɓe ɓen o ara ɓe na bon joni min ñamande iwe jungo yaari e jungo an joni haray ndaren kala koni koye jungo makko ƴetton ɗum ɗon sendon haray ko ɗum ɗon yoɓitira ɗon haray ko hedditi ko muño ɗon haray ɗum ɗo ko rôle imamu ni musidɓe julɓe wona accudugol ñawliɗo on e ñawlaɓe ɓen ɓe barminamo ɓe sokkamo ɓe ittamo e hoore ɓeygure makko nde rawahu Muslim ko imam Muslim ko filli hadisa وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر بهيدن على معاذ إدو معاذ ما لو جود مكوني وباعه بيين في دين في نمل كان على إلاتي إليه هور مكو بيوبني رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرج أبو داود مرسلا ورجح إرساله وجكني ورغل إرسال سيتاجاو ليم بيردري غدو يي ها heddi ke seeda imamu nokkure nden ma lanɗo nokkure nde wona yo jooɗo kadi ha o yalanna ñamude ndin jawdi ɗon ma ndin kadi lanna perdude jungo makko tawale himo jogii jawle yimɓe ɓen haray ko yawgol bulo kamo pottinamo fes ittamo e jawdi makko nin ko ɗum wiyete hijir heedugol goɗɗo e jawdi makko kanko jeyndi yo kono ɓaaje ka en yii sen accidimo e mayri ndi lannay to woni ndi lannay to woni hande kadi tawa jawle yimɓe ɓen hino e hoore makko
moƴƴana ñawlaɓe moƴƴanamo kanko ñawli ɗum surtout ara koye ngar pottinenmo e jawdi makko ndin organise jawdi hedditi ndin ko honno ndi ɗuɗirta yoɓe ñamale yimɓe ɓen hande kadi noon si tawi manan konkunno heddi ƴetten jonnemo haray ko ni wonno hani وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وماكي أردت على النبي أردت بتام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد يندقر أهد يوم أردت مي بتكك على النبي صلى الله عليه وسلم يندقر أهد يوم وأنا ابن 14 سنة تيكم مدوب سابوين عند يند فلم يجوزني نلادو دقنا نالا يوغل حبقل جاد بيانا نالا وأردت عليه مي بتنيم يوم الخندق يندقر خندق وأنا ابن 15 سنة تيند يند كم مدوب سابو يجوي fa jazani on sene laado daginane muttafun alay ko andi gollen mo timminal duuɓi 15 duwaka yawgol haɓgol jihaad par ce que ko payko so maayoyi toon haray ko perdi islam wa fi riwayat lil bayhaqi walam yujusini ne laaɗo yananano lan daginanano lan walam yarani balaktu ko waɗi noon woni ɓe yi aali lam mi hewti daginanede yawgol haɓgol jihaad o saho ibnu Khuzaima wan Athiyatal Darji radiyallahu ta'ala anhu qala o maki uridna min weeɓitike min mbuy ala nabi yeeso ne laaɗo sallah sallam yawma Qurayza ñande guere Qurayza on fa kana tawno laati e amen man andata on fuɗinɗo alegoy on fuɗinɗo leeɓi mo leeɓi suuɗi ɗi yaltani alegoy on helli faaɗo fa kana laati man andata qatala on ɗon haɓoyi wa man lam yunbit kala mo fuɗinaali kalla sabila o nelaaɗo terti laawol on ɗo ngol liberi mo ɓe ƴettaali ma waligoy ko anndi ngol en toujours mo helli faaka yaata ka wi ɗon man andata kala fuɗinɗo gatala o haɓi aligoy kala helli faaɗo nelaaɗo yanani mo yehi ka jihaadi o haɓoyi kala tawɗo fuɗinaali leeɓi suuɗiiɗi aligoy mo helli faaka nelaaɗo yilti on ɗo fa kuntu min no mi laati mimman lam yunbit jiyaaɗo e ɓe fuɗinaali ɓen ɓe helli faaka ɓen fa kalla sabili nelaaɗo acciti laawol angol aligoy nelaaɗo yiltila رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمات لا يجوز أن تأكل امرأة صناجة أتية دكال إلا بإذن زوجها سونا إيانا بمودي مكة سلتاك صناجة يتتجاودي كان قال لمودي مكة أكتر سونا مودي مكة يانا نمو. وفي لفظ النهار يقول لا يجوز أن تأكل المرأة صناجة أمر في آكل في مالها إندر جودي مكة إذا ملك زوجها اسمتها سيوني إذا ملك في جي زوجها مودي مكو اسمتها ديوغال مكو ngal alegoy sonnaje sella kaka dirisa jawde makko nin ko gonga ko kanko jeeni kono ila ka gorko on jombi mo si gorko on jeeyi dewgal makko ngal woni si gorko on jeeyi dewgal makko alegoy si gorko on humanimo dewgal hara sella ka kanko sonnaje on ka o dirisa e jawde makko nin ko alda e disagol modi makko ɓe paamodira ko gonga ko kanko jeeyi o warrayno faala kono ɓe halday rawa ahmadu ashabu sunani illa tirmidi wa sahul hakim. Donc nde tawno noon enen musidɓe julɓe sonnaɓe meɗen ɓen wona jaɓayɓe gollitirgol o hadis si ɓe ɓi ɗo 1 million ma 10 million ma 100 million haray ko a jongalle ko ɓe jongalle ɓe sooday concongol ɓe faala a yii wottuma ɓe ɓurni ɓe hokkitiray noon en ɓe faalira haray ko ɗum waɗi si liberdugol ɓe ngol ɓe yeeya haray wona hunde jeyande e labande few surtout islam qur'an no inni waqarna fi buyuti kunna koye ɓe ñiiɓuka cuuɗi maɓɓe si tawi no bete si ɓe yalti ɓe ɓornoto coñci islam ɓe buumo ha moƴƴa gite gorko jana no cikkotako e maɓɓe goho ɗimmel ngel ɓe jillondirta e worɓe janamɓe tammel ngel kala jawdi ko ɓe heeɓi ko heɓande moodi maɓɓe kala ko ɓe huwata ɓe disoto moodi maɓɓe haray no ndikkuno kono ɓe gollitirta. wan labisata bun mukhariqin الهلالي رضي الله تعالى عنه قال وماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماك إن المسألة ويكو يتترغل لا تهل دغانتاكو إلا لأحد ثلاثة سيونا غوتو يمبه تات يالا دande jeede goto e ɓeɗo tato kala ko pusata goɗɗo ha o toro yo Allah dandu en ɗum rajulin gorko tahammala hamala rondiɗo dongal aligoy ƴettuɗo garanti goɗɗo fa hallat la warayno dagani oɗo almasalatu toragol hatta yusiba ha o heɓa ko rambursira garanti mo ƴetti on summa yumsik repti o jogito alegoy o accita toragol ƴetta tawa goɗɗo no fokkintini goɗɗo kaso fi jawdi yaha ƴettanamo garanti tawa noon amara ko waɗirɗa ɗum ko kulol wata julɗo soko e
misal arayno daganima ka toroɗa ha heɓa embere ko yoɓɓitiroyta ndin jawdi kalma toragol ngol haray toragol ngol ɓawa toon no harmi. ɗiɗi warajulun e gorko asaba to heɓamo jaihatun perdi mo marno jawdi kono perda tajat perda maalu jawdi makko ni fewlanna fa Allah tala oɗo kano daganimal masalatu toragol hatta yusiba ha o heɓa qiwaman ko wawata ñiiɓinde ɓandu makko no min acini morde nguureɓe mana o wawa heɓude complet hoy ɗiɗoy ko sansora o wawa heɓude saku maaro ko ɓarana ɓeygure makko nden aray hande kadi lanni o détermina ɗon toragol ngo aray toragol ɓawa toon no harmi. tataɓo on warajulun e gorko asaba to heɓamo faqatun tampere molanade oɗo meeɗali heɓude woni sakko o perda ko ɗum wiyete faqatu hatta yaqula salasatun ha yimɓe tato daro min dawil hija ara kadi ko jomiraɓe haqqillaji ɓen immo daro min qawmihi jeeyaɓe yimɓe makko ɓen ɓenno he mooti nane goye musidal lagad asabatu fulanan aw faqatun kaari heeɓi tampere sattede nani ɓuuson jori ni aray sa ino haani enen musidal ngal aray ɗen haani jonnidirde juuɗe bere o ko Allah arsike ma enen kawtal ngal naɓanenmo aray oɗo kadi fa Allah tala waray daganiki mal masalatu toragol andi ɗo woni tampere feƴƴitude kaal si yeehi ha andine laaɗo ma kaali tun yimɓe tato o yimɓe tato ɓe maki kadi yimɓe tato jeeyaɓe musidal makko andi ko fi on ɗum andi musidal fayda ɓen wona ɗuuɗay ɓe yurmede ibnu adama no so jike ko jalayɓe mo andi bete sine laaɗo makuno yimɓe tato o yimɓe tato jaatigiɓe makko janamɓe none wo si darike innimo tampi harayno haani ka o toro ha tampere makko nden iwa harayno ɗum goɗɗo tampayno seeɗa tun o heɓayno jaatigijo yurmin ɗomo kono immo ukko e marché ɗen ma juulirɗe ɗen ma quartier ji ɗin inna kaari no tampi wallemo kono ɗo yo yaw ha heeɓo ka musidal ma a yimɓe tato fof kadi harana hay gooto ɓeno daro inna moodi kaari so jiki jalayɓe maɓɓen yiɗuɓe ɓen ka wirtotoɗa ɗo yo heɓo ɗon tato ɗum kadi na hay gooto na ɗiɗo ko ɓe timma tato ɗum ko hollugol en toragol we laafi ɗo yo yaw ha toragol dagano goɗɗo haray sa tti ko andingol en num kono ɗum noon faamuɗon e yimɓe waɗuɓe mecce muɗum toragol torike hano mari taxije dogayɗe torike hano mari galleeli torike ha joni no alɗi ɓuuri wonaɓe torede ɓen nden torande ɗon ko harmude musidɓe julɓe ko harmude mi inni rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadis on taqaddama de sa hadise on fi makko feƴƴino ɓaawo